دوامین خولارک خراوا مافین مروانیان نیف دولتی لهرما کردستان و به هفکاری دیل انجمن پارێزگەها نینەوە بۆ ڕێڤەبەر و کەسایەتیên باژارê Mosulê hat بۆ vekirin بۆ wê çendê ku rohê pêkvejiyanê hebîtin demê Mosul tête azadkirin. Di evan xolan da dehan rêveber û endamên civata parêzgeha Mosul û şêxên hozên ereban beşdarî kirbûn. Lewma li dawiyê bawername ji wan re hatine pêşkêşkirin. آرمان جوی خوله او دوباره آواکرنا بیرو رامان مروواهی لموصله و دوباره هفجیانا پیکاتیان کسایتین دوی پروژه در راهنان وردگرن او شیخین اعلانن و اندامین جواتا پارێزگەهانی ناوانه و هر وها هن ریوبرین گشتی و ریوبری تندرستی و پرورده کرنه و گل کسایتی و اندامین ایلن موصلینه دو دوره ماشي تشيكل بو اعضاء مجلس محافظه لقل قاماتي نينوى لقل عشائري لقل وجهاي لقل منظماتي كابيك فيجان تشيكن سبي وقت تحرير بيت موصل اوان بچنه كقاده نينوى شو له خوب كان بو موصل بشار کی سروک انجمن پارێزگەhan نینەوە تایبەت بۆ دەنگê ئەمریکا دیار کرد ku eger barodûxê siyasî wesa bîtin piştî azadkirina Mosul de gelek kêşe û pirsgirêk peyda bin. Lewma bi giring dete zanîn ku lêktegeştin û rêkefneka siyasî hebîtin berî dest bi azadkirina Mosulê bikin. ولی براستی سر موصل گلک بابتی تین پیوسته تفاهم که سیاسی کنکریتی هبید نبین بغداد و لیدا و بسر پرشتیا امریکا و یو ان و هر وسا اتفاق کبید کو ایدیجار کردن پیکاتین کل ناف موصل دین توش و کارسات نبن تایبتی اس دی و مسیحی و شبک به زمانات کافی بوان هبن هجی گوتنه کو د خولا اکیدا 34 کسان بجداری کربون و د خولا دویدا 53 کس بون. گشت ریوبر و اندامên انجمن پارێزgehan neynewa û şêxên hozên ereba bûn. Bo wê çendê ku careka dî pêkvejiyan di nava bajarê Mosulê da hebîtin demê tête azadkirin. Kawa Umer dengê Emerîka Duhok.